Бүгін бүті дүния башқұрттары құрылтайы өзінің 25 жылдық юбилейін білділей. Біз де бик шатланып құтлайбыз өзіміздің құрылтайды. Сүнки Нефтекама дәулет филармониясы менен құрылтай бик көп кенә эштәр эшләне. Шулай ук без әйтәйек, Пермь крайында, Удмуртияла, Болгария, Үзбекстанда һәм башка илләрдә бергәләп бик матур эштәр башкардык. Құрылтайдың эшмәкәрлеге турасында бик күп һөйләргә булыр инде. Сүнки мин үзем шәхсән рәвештә 5 құрылтай йыйындала делегат булып катнаштым һәм мин бөтә эшләнгән эштәрдә күрә килдем, белә килдем, катнаштым һәм киләсәктә лә үзебезнең құрылтайдың тагын да әүдемрәк, тагын да ныкышмалырак, тагын да дәртлерәк эшләвен теләйм. Һәм әлбиттә, Нефтекама дәүләт филармониясы коллективы исеменнән без һезгә үзебезнең йырыбызны күстәнәс итеп җибәрәбез. Һәм шулай ук мин һезгә һәм халкыбызга Шәйхзада Бабичтың язган сүзләре менән котларга теләйм. Айга үрләп, нурда уйнап, күкрәгемдә нурланым. Ит гафу, эй ай тинем мин, нурларыңды урланым. Һич зарар юк, ал тине ай, алла нур сәс халкыңа, мин дә бит төн хакына алдым кояштың нурдарын. Байрам менән! Azap bulup yaşav kıymeti Salavattan kıyıv batırlardan Damı ulmen başkur birinde Min hıhlanan diye Başkurdistan Gıvap ulken uşu Yaktı kilesekke ıntıl eyde Banlı bulup başkurt devleti Gülü bostanı bul gülge kömüleyde Her gün hayın artın kuvvetin Salavat kaykıyıp batırlanır Dağı ulmet basır ilinde Bir oklanan diye Başkurdistan Dağıp ülken ışır